Seterinin arho apetin, inge gurik boho onolie, raboring kandom Mr. Rabor Dada. Nyanyalia kuten ardas, daya kate Nowa Kudum anjom marang re headphone ବ୍ୟବହାର tabon pe. Chedak se Nowa do Rabor Dada Kudum kana. Onate Nowa Kudum ko padhaw se anjom okto hirkhe ar aris ge bucha amone re. Menkhan Nowa rena telatet anjom tayom, bang do duk, bang do jhuk, bang do suk, bang do hirkhe, bang do hiske pe buchewa. Ona do latar re comment box re all kol tabon pe. Ado dela Kudum tet bon anjom lege. Chet onkan jinis do jaha do marang re do 12 inchi gan tahena kuriko labit tirena jated te 6-7 inchi gan latua ar mid dhaw Chet onkan jinis do jaha do marang re do 12 inchi gan tahena kuriko labit tirena jated te 6-7 inchi gan latua mase rabor katet banga bohok gadur katet uiher katet lay tabon pe Nowa rena tela do chet hoy dareya ar judi jahay ko bape rabor dareya kana tahole lekhan tela do ingin lay tabona tobe tela lay manangin lay lege jahay ko judi Nowa channel bape rabor kat tabona unku do logon subscribe all re rabor katet ladang hilo tabon pe chedak se in pray ge nongkan kudumiñ uploada jaha do anjom katet mone jiwi re rabor pe bujhewa mentiñ moneya ma tahole rabor got tabon pe Nowa reyak tela do huyuk kana ruti he ruti ge bhitir katha nyel tabon pe ruti jut marang jaha ko domboga ona do 12 inchi gan ge tahena ar ona dombog ge rit te jotet te 6-7 inchi ko latuya ar ruti do sadharanto kuri hopon ge ko benawa ma tahole kudum tet bon kusiat khan mitang like ar rabor gano oten share do alobon heriñ ma chele rabor lekam aikew keda se